I will answer the political question with a military answer. Yes. We are ready. Ready. We are ready for any of those, and we are always ready for that anyway. There's nothing new in our readiness. Yeah, so we are ready for that action if it's... Biriya byo kuvuga intambara, byo kuvuga nzarasi Kigali, byo kuvuga ese bijyanye n'intambara byose dufite intwaro twaraziteguye. Arabivuga afite igihe abivugira, ni igihe cy'amatora, afite nabo abibwira. Urwo ni ururimi rwa mbere. Bose mu ntore iyi ntambara zayirangiza. Ukagira ngo nababwira bibagiye yuko hashize imyaka 2 agace kaberemo intambara karagizwe agace ka gisirikare k'intambara, agace kayobe n'abasirikare. Yagakwiye habwo kuvuga ati muri ya myaka 2 mu mutekano twagerageje kuzana wenda byaranze, ariko ntashaka ko bamubaza kuri icyo ngicyo. We mu rwego rwo kwiyamamaza agira ngo akomveke abanyekongo, arababwira ati jewe nshobora kurasa Kigali rwose ntiriwe noherezayo n'abasirikare, kuko azi neza yuko aramutse abohereje nta numwe wasubirayo. Nakunze kukubwira ko ntabona uburyo nabona ibifaru bitungutse ku Gisenyi n'abasirikare ngo bateye u Rwanda. Munyarwanda nawe mutura Rwanda, uhawe ikaze muri Sanam Hotel. Sanam Hotel ni moteri iri ku rwego mpuzamahanga kubera serivisi ndetse n'ibikoresho byayo. Nuruhukira muri Sanam Hotel uzaba umeze nk'uwaraye muri White House i Washington DC. Isuku, amafunguro meza, uburyamo bwiza ndetse na serivisi nziza n'umwihariko wacu. Tugufitiye bar na restaurant byo ku rwego rwo hejuru. Wowe uri Rubavu, wowe uri mu mujyi wa Kigali wifuza kuruhukira Rubavu, wowe uri hanze y'igihugu ufite gahunda yo kuza mu Rwanda, ukaba ufite gahunda yo kuruhukira Rubavu, ikaze muri Sanam Hotel. Wadusangira Rubavu mu mbuga ngari hafi y'isoko ndetse no kuri stade Umuganda hafi y'ibarizo rya mbere. Sanam Hotel, your comfort is our priority. Kabya inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura Ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo yegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho. Aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike, nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose. Ubu Kirabo France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka azahora iteka mu mitima yabo. Ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Maria. Abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo, bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabo France zibakorera byose kugeza mubonye visa. Ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabo France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe. Kirabo France, ton plus beau cadeau. Reka ngusuhuze kandi ngushimire wowe ukurikiye Ukwezi TV, abanyarwanda bari hirya no hino badukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko n'abari hanze. Reka kandi dusuhuze abashinga ntahe abarundi babasha gukurikira ibiganiro byacu mu rurimi rw'ikinyarwanda bakacyumva neza kuko nyine ari abavandimwe dufite ururimi rujya kumera kimwe. Reka dusuhuze kandi abantu bari muri Kongo hari abanyarwanda bumva ikinyarwanda ariko hari n'abanyekongo bavuga kandi bumva ikinyarwanda bari mu bihe bitaboroheye muri ibi bihe. Hari ukwiyamamaza muri Kongo, amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora akomeye cyane muri Kongo, haba kandi bagera kuri 25. Kenshi tuvuga bakeya, tuvuga Felix Tshisekedi usanzwe ari ku butegetsi, tukavuga Moise Katumbi ugeze kwa guverineri w'intara ya Katanga, tukavuga abantu nka Denis Mukwege umuganga ukomeye wanahawe igihembo cyitiriwe Nobel, hakaba ndetse n'abantu nka Martin Fayulu bivuga ko yatsinze amatora ya 2018 ariko akaza kwibwa na Tshisekedi. So aba nibo dukunda kuvuga, ariko mu by'ukuri abakandida bataniye umwanya wa perezida muri Kongo bagera kuri 25. Mu gihe rero cyo kwiyamamaza, muruka ko perezida Tshisekedi ubwo yasozaga kampanye yagarutse ku ihuriro n'ihuriro rya politike ndetse n'igisirikare ririmo umuntu witwa Corneille Nangaa. Corneille Nangaa yahoze ari ukuriye Seni cyangwa se komisiyo y'amatora muri Kongo mu gihe cy'amatora ya 2018 aribwo Tshisekedi yabaga perezida. Icyo gihe uyu rero Corneille Nangaa yari umutoni ukomeye cyane kuri Tshisekedi. Amatora arangiye umutoni ariko nyuma baza gushwana. Mu gushwana kwe rero ubu ngubu ntavuga rumwe n'ubutegetsi. Yagize atya ajya i Nairobi, hanyuma ahura n'umutwe wa M23
bavuga ko bishyize hamwe bakoze icyo nakwita alliance cyangwa se ukwishyira hamwe, bakaba bagiye gufatanya guhirika Tshisekedi. Mu gihe rero nyine Tshisekedi yavuga kuri abangaba yavuze ko ngo ari ikinamico ngo yateguwe n'u Rwanda, ko iryo huriro ry'uwo Corneille Nangaa ndetse na M23 ngo ari umugambi w'u Rwanda kandi ngo ibyo ngibyo atazabyemera. Aho niho yahise avugira ijambo mu rurimi rw'igifaransa aho yavuze yuko azatera u Rwanda. Reka wenda mwumvishe agace gato yavuze mu rurimi rw'igifaransa, mwumve uburyo Tshisekedi yavuze uburyo azatera u Rwanda. Je le redis ici, je vous le dis parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Nyuma ya rero y'iki gihe abantu benshi bagize icyo babivuga wenda turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma rero uyu Corneille Nangaa nyuma yuko yidekaraye ndetse akanagaragaza ubufatanye bwe na M23 n'iyo alliance bashinze, ubu ngubu yasohoye itangazo avuga yuko we ari Rucuru muri Kongo, kandi avuga yuko nyine yasabaga abaturage ba Kongo kumushyigikira bagahirika Tshisekedi mu cyo arimo kwita ikinamico y'amatora. Amatora arimo kuba muri Kongo, ibyibanze bimaze gutangazwa nuko Tshisekedi mu majwi yabashije kubarurwa ari imbere cyane y'abandi, aho bavuga ko afite hejuru ya 70% by'amajwi yabaruwe nyine ko ntabwo bararangiza kubarura amajwi. Hanyuma rero bikagaragara ko byanze bikuze Tshisekedi ari uhabwa amahirwe menshi cyane yo kongera kuyobora iki gihugu. Ibi rero uyu Corneille Nangaa wigeze kuyobora komisiyo y'amatora aragaragaza yuko ari ikinamico ndetse ngo ari ubujura bw'amajwi burimo gukorwa hakoreshejwe icyo yise amatora, ariko mu by'ukuri abona yuko atari amatora aciye mu mucyo. Uyu rero arasaba abanyekongo cyane cyane abo mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo ndetse bakunze gutotezwa barimo abavuga ikinyarwanda yuko bakwiye kumushyigikira bagashyigikira n'iri alliance afatanyije n'umutwe wa M23, hanyuma bagahirika ubutegetsi bwa Tshisekedi mu gihe bigaragara yuko ashobora kongera agatorwa. Aha rero kongera gutorwa kwa Tshisekedi abantu benshi barabyibaza ibintu byinshi, baravuga bati se ko yabivuze yuko natorwa azasaba inteko ishinga amategeko, imitwe yombi, umutwe w'abadepite n'umutwe wa Sena, yuko yashora intambara ku Rwanda, kandi amahirwe yuko agiye gutorwa akaba bigaragara yuko ari menshi. Nubwo yaba uyu nguyu Corneille Nangaa, yaba abantu nka Denis Mukwege, abantu nka Moise Katumbi n'abandi bakanda barimo Martin Fayulu bavuga yuko batazigera bemera ibyavuye mu matora, bakanasaba yuko byateshwa agaciro. Nuvuga ngo Tshisekedi ari kurwana urugamba n'abantu batandukanye. Hari urwo yavuze ko azashoza ku Rwanda, urwo ni urugamba rumwe. Hari urugamba n'abakandida bahatanye ku mwanya wa perezida bavuga ko batazigera bemera ibyavuye mu matora. Hakaba n'uyu nguyu wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora wari n'umutoni ku gihe yajyaga ku butegetsi, agasaba nyine abaturage yuko bakwiye kumushyigikira agafatanya nabo bose bagahagurukira rimwe bakarwanya bagahirika perezida Tshisekedi.
urwo ni urundi rugamba. Rero ni urugamba rero asanzwe rwana n'umutwe wa M23 umaze igihe. Nabuze mbona yaba Bertrand Bisimwa yaba umuvugizi wa M23 mu cya gisirikare Major Wiringoma bavuga yuko ngo bagiye kotsa cyase guhata umuriro FRDC nyuma yuko ibi basanze mu birindiro byabo ikanahungabanya umutekano w'abasivili. Hanyuma rero reka wenda twumve icyo abantu batandukanye bavuga ku byavuzwe na Tshisekedi mu gihe bigaragara ko mu by'ukuri amahirwe yo gutsinda amatora ari yose, kuko amajwi y'ibanze y'abaruba agaragaza ko mu by'ukuri ari imbere cyane y'abandi bakandida, nubwo abandi bakandida bavuga yuko habayeho ubujura bukabije bw'amajwi. Reka duhere nko ku muvugizi w'ingabo z'u Rwanda ni Brigadier General Ronald Rwivanga mu kiganiro long form yagiranye n'umunyamakuru Sani Ntayombya yamubajije ku bijyanye n'ibyavuzwe na Tshisekedi. Ni ikiganiro cyabaye mu rurimi rw'icyongereza, hanyuma avuga yuko ngo ashaka gusubiza ikibazo cya politike mu buryo bwa gisirikare. So wenda mwumve mu magambo yuko yabivuze agace gato k'iki kiganiro uko yavuze ku kibazo cyo kuba u Rwanda rwaba rwiteguye intambara kuri Kongo, hanyuma turakomeza. I will answer the political question with a military answer. Yes. We are ready. Ready. We are ready for any of those, and we are always ready for that anyway. There's nothing new in our readiness. Yeah, so we are ready for that action if it ever comes. So people should rest easy. They should rest easy. No, We are no very problem. ready. Yeah. HE said a few years back that Rwandans should take their security for granted. Exactly. You agree with that? I agree entirely. Of course you do. That's your commander-in-chief. Yes. Yeah. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda rero mu rurimi rw'icyongereza tugeregereje mu Kinyarwanda aravuga ati nshatse gusubiza ikibazo cya politiki nkagisubiza nk'umusirikare cyangwa se nkagisubiza gisirikare, twebwe turiteguye, ariko ntabwo twiteguye ubu ngubu, ahubwo dusanzwe twiteguye na kera na kare. Hanyuma umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda nawe twagiranye ikiganiro ni Are Mukurarinda. Mu kiganiro twagiranye yasobanuye uburyo u Rwanda mu by'ukuri rwiteguye, asobanura ko kuba Kongo yaranavuze uburyo izakoresha n'inzira izakoresha ubwabyo byatumye u Rwanda rumenya uburyo rwakwitegura. Icyo ni kimwe, ariko icyo gihe aranambaza ati niba iki gihugu tubanamo uzi ko tugira drone zitwara amaraso, utekereza ko arizo zonyine u Rwanda rufite? Aha nawe yagaragazaga ko u Rwanda mu by'ukuri nta mpungenge rutewe n'intambara rwagabwaho na Kongo igihe icyo ari cyo cyose. Niba u Rwanda rushobora kujya kubungabunga umutekano muri Mozambique, niba ukagaruka, niba ingabo z'u Rwanda zishobora kujya kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Centrafrica, umutekano ukagaruka, niba ingabo z'u Rwanda zishobora guhabwa ubutumwa muri Sudani cyangwa muri Sudani y'Epfo y'Amajyepfo kubungabunga umutekano ukagaruka, ntabwo ari umutekano w'Abanyarwanda uzabananira. Niba bashobora uw'ahandi nuko uw'iwabo baba bawurangije. Biriya byo kuvuga intambara, byo kuvuga nzarasi Kigali, byo kuvuga ese bijyanye n'intambara byose dufite intwaro twaraziteguye, arabivuga afite igihe abivugira, ni igihe cy'amatora, afite nabo abibwira. Urwo ni ururimi rwa mbere rwose mu ntore iyi ntambara zayirangiza. Ukagira ngo nababwira bibagiwe yuko hashize imyaka 2 agace kaberamo intambara karagizwe agace ka gisirikare k'intambara, agace kayobewe n'abasirikare. Yagakwiye habwo kuvuga ati muri ya myaka 2 mu mutekano twagerageje kuzana wenda byaranze, ariko ntashaka ko bamubaza kuri icyo ngicyo. Yaba yarazi ko Perezida Kagame mbere yo kugera hari we yari mu ishyamba no mu myobo, ahubwo we yigeze ayijyamo, azi byari byo. Ntekereza yuko azi byari byo kurara mu myobo, kurara mu ishyamba, kurara rwa ntambi, azi cyari cyo intambara yarayirwanye, ntabwo yahiriza ku munwa. Abaturage b'u Rwanda iyo bavuze ngo kurasa Kigali bashaka kwita bavuga bati karabaye bazaturasaho. Ni nako bagomba kuvuga.
none ntabwo badukwiye kugira ntabwo abantu bakwiye kugira kuko umutekano w'u Rwanda ntabwo ari uyu munsi ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'abaturage bo mu Rwanda aribwo batangiye kwirindira umutekano warwo. Nta banga ryigeze ribamo ko u Rwanda ku birebana n'umutekano n'ikibazo cyari mu burasirazuba bwa Kongo rwashyize abasirikare ku mupaka, muzi ko n'igihugu cy'inshuti cyangwa cyo muzahigeze gusaba ko ibihugu byombi binabagabanya, kubagabanya kugira ngo bishyirwe mu bikorwa nuko haba hari impamvu izi n'izi zatuma bagabanyuka. Ariko nk'ibi byose tumaze kugaragaza, tumaze kuganiraho, ubu se umuntu yaza kubwira ati nashyize intwaro ku mupaka wowe ukagabanya ingabo, uvuga ko ntazo ngabanya kubera impamvu izi n'izi. Ntabwo wabifata nk'imikino, ariko ntabwo ari uyu munsi ingabo z'u Rwanda zize kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Ntabwo rero bakwiye kugira impungenge, bagomba kubyumva bakanitegura kugira ngo n'ejo nibabaha amabwiriza bayubahirize. Ariko hari n'ingero babonye, abasirikare bagerageje kwinjira ku butaka bw'u Rwanda ba Kongo, ari umwe ari babiri, yaba yibeshya agere gute, bamwe baraje bararasa, abandi barahakomerekera, abandi bahasiga ubuzima, ntawe batunguye. Ibisasu byarashwe rimwe kabiri gatatu. Hari komisiyo ishinzwe kwiga icyo kibazo hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda rutangamo icyo kibazo, ariko runatanga agasopo nibyongera u Rwanda ruzafata ingamba. Ntabwo byongeye, indege yaraje rimwe kabiri gatatu, batanga agasopo kugeza kuri gasopo ya nyuma barayirasa. Ntabwo niba abantu babyibuka ntabagira ngo barayihushije, iyo bashaka kwihanura bari kwihanura. Bivuze ngo rero ibyo nabyo abanyarwanda bajye babyibuka yuko igihe cyose habaye kurengera, u Rwanda rufite uko rwabyitwayemo, rwaba rufite icyemezo rwafashe rukagishyira mu bikorwa kubera inshuro bibaye, rwaba no kuvuga ruti tubanze tubinyuze mu nzira zateganyijwe kuko zihari kugira ngo ikibazo gikemuke. Uyu munsi rero ntago noneho wa mugani n'izo ndege cyangwa se uburyo azarasa ari Goma karasi Kigali ntawe byatungura. Abanyarwanda twese twabimenye, bivuze ngo rero niba hari n'uburyo ibyarasi Kigali nabyo byanahanurwa, ubwo buryo ubwo guhera ejo babivuga no kubutegura, hagira igicaracara mu kirere bakagihanura. U Rwanda rwariteguye ko bivuzwe ubu Kongo yari amaze kubyitegura. Nibyo nakubwiye nti ntabwo u Rwanda rwiteguye kubera amagambo amaze iminsi avugwa. U Rwanda rwariteguye kuva kera kubera tureke iby'amagambo avugwa byaje nyuma, ariko hari ikindi kibazo kinaruta ibi by'amagambo avugwa cy'umutekano w'u Rwanda ushobora guhungabanywa n'imitwe iri hakurya. Icyo nicyo gituma u Rwanda ruhora. Ariko u Rwanda ntabwo rwariteguye ibitero bishobora guhera Goma, nta nzira z'ubutaka zikoreshejwe, bagahagarara Goma bakarasa Kigali. Ariko se ko nawe uba mu Rwanda tuhabana, wagira drone zitwara amaraso, tumaranye imyaka ingahe ukagira zitwara amaraso gusa? Kuki u Rwanda rwo ntacyo ruvuga ku bushobozi bwarwo? Kandi umutekano w'u Rwanda uyu munsi usugiye kandi usagambye, nta kibazo gihari kurenga ku nkiko z'u Rwanda. Nta mpamvu rero yo kujya gusakuza, uretse ko no mu muco w'Abanyarwanda ibintu byo kwiyemera no kujya kuvuga ibyo utunze cyangwa se ibyo waguze ubanza ntabibamo, ntabwo ari ngombwa. Icy'ingenzi ni akawa mugani wacu, kora ndebe iruta vuga numve. Nibyo nahoze nkubwira, indege yaraje rimwe gasopo, kabiri barasa ku ruhande, gatatu bayirasa hafi, ntabwo byongeye. Nibyo rero nkubwira, abantu baraje barateye binjiye Musanze barasahuye bisha abantu, ntabwo baharara basubirayo, bamwe bakanahasiga ubuzima. Ibyo ngibyo nibyo byangombwa kugira ngo uze wibwira yuko kubera ko abantu bacecetse wenda ntacyo bakora, bakakwereka yuko igihe cyose waza usanga biteguye bari maso. Ngira ngo nicyo cy'ingenzi. Undi bagize icyo avuga kuri iyi ntambara Tshisekedi yavuze ko azashoza ku Rwanda ni Viateur Rutagengwa. Viateur Rutagengwa yahoze ari umusirikare mu ngabo za RPA, yarwanye urugamba rwo kubohora igihugu, yarwanye muri Kongo. Ngira ngo abakurikiye Ukwezi TV mu biganiro bitambutse yagiye asobanura intambara zo muri Kongo, operasiyo Kitona n'ibindi bitandukanye mu gihe nyine cy'icyo gihe intambara ya mbere n'iya kabiri za Kongo.
we abona Tshisekedi ibintu yavuze we icya mbere aravuga ati ni ibintu byanshimishije kuko byagaragaje yuko atinya urugamba rw'amasasu rwo ku butaka kuko azi ko atakisukira u Rwanda, ariko uyu aravuga ati nkurikije ibikorwa bya Tshisekedi ndetse nuko arimo kwitwara azarangira nk'uwamubanjirije mu baperezida ba mbere bamubanjirije muri Congo, Laurent Desire Kabila wapfuye yarashwe n'uwamurindaga umukaporari. Viateur nawe nukabona iby'iyi ntambara Congo ivuga yuko izashoza ku Rwanda. We mu rwego rwo kwiyamamaza agira ngo akomveke abanyekongo arababwira ati jewe nshobora kurasa Kigali rwose ntiriwe noherezayo n'abasirikare kuko azi neza yuko aramutse abohereje nta numwe wasubirayo. Nakunze kukubwira ko ntabona uburyo nabona ibifaru bitungutse ku Gisenyi n'abasirikare ngo bateye u Rwanda. Kuri Kongo rwose nabonye bidashoboka. Ariko noneho niba perezida nawe ageze aho ahamya yuko ingabo ze ku butaka ntacyo zishoboye ahubwo aziyambaza ibibunda birasa kure, ibyo ngibyo rwose jewe numvise binshimishije cyane. Nakomeze asune bikambyite gusuna. Ibyo bibunda wenda ashobora kuhahagarara karasada, abwirwa n'iki ko se u Rwanda rudafite imbunda wenda zishobora kubiburizamo. Gusa umuvugizi wa guverinoma bati mubona u Rwanda rwaratekereje kugira drone zitwara amaraso, mwumva arizo rwatekereje zonyine. Voilà. Urabizi neza yuko nawe njya nkunda amagambo meza avuga cyane kuri ya ntambara ya Kongo. Tshisekedi abwirwa n'iki yuko nta rukuta ruhari rushobora kuba rwarinda amabomba yari yo yose. Gusa kuri Fantoriho birumvikana yarangije guhukwa, nta nubwo yakandiraho ntabwo bishoboka. Ariko rero biriya byose avuga, reka mpere ku cyo yavuze ngo perezida wacu ngo azasoza ubuzima bwe nka Hitler. Ahubwo nge naravuze ngo Tshisekedi we nasanze ubuzima bwe buzarangira nk'ubwa mukuru we Desire Kabila. Uko Kabila yapfuye mbona amaherezo Tshisekedi ariko azapfa. Kabila twibuke yuko yarashwe n'umusirikare n'umwe mu bamurinda, Caporal Rashid. Caporal Rashid yari umwe mu bamurinda, ariko noneho Kabila yari umuntu ukunda amasaruti cyane. Kwikora ukagenda uvuga yuko ugiye gusuhuza perezida barakurega ukagenda ukamuterera isaruti ukigarukira. Ababanye nawe dufite abasirikare bacu benshi bamurinze. Caporal Rashid rero nawe ni kuriya yaciye ku bari barinze perezidansi ngo agiye gusuhuza perezida, aragenda mukubita amasasu amurasana n'abaminisitiri ngira ngo ni 6. Kabila bamukubita mu ndege ya Zimbabwe ngo agiye kuvurirwa i Harare, apfira mu kirere. Ari nabwo umuvugizi wa guverinoma icyo gihe we yanze no kubyemera yuko perezida yapfuye, akajya avuga ngo president wetu yuhaye, ariko finaroma byaje kurangira Kabila apfuye. Aho kugira ngo rero perezida wacu ubuzima bwe burangire nk'ubwa Hitler, ahubwo mbona Tshisekedi ubuzima bwe buzarangira nk'ubwa mukuru we wamubanjirije Laurent Desire Kabila. Kubijyanye rero no kuba yarasa mu Rwanda, aho ntabwo mbibona, aho kugira ngo arase u Rwanda ubundi ararurasa rushakaho iki. Yahanganye n'abasore be bo muri M23 kwanza akabanza akaba ari batsimbura cyangwa se izo mbunda yakaba yarashisha mu Rwanda, yazirashishije abo ngabo ko nabyo byamunaniye. Kuvuga rero biriya byose rero nabonaga ari ukugerageza gukonvenka abanyekongo, abumvisha yuko igihugu cyabo umwanzi gifite ari umwe, ari u Rwanda. Umwanzi gifite ni Kagame, nyamara rwose undi yibereye aho ngaho. Gusa naravuze ngo biriya byose yirirwa avuga ni nko gukoza urutoki mu jisho ry'intare. Urabizi neza yuko RPF irangwa n'ikirango cy'intare. Buriya hari intare yicecekeye hariya, yicecekeye itaragira ikikora. Nkaba mbona rero biriya byose aho bigeze, niba perezida ageze aho adekarara intambara, buriya perezida kuvuga ngo yasaba abadepite deja buriya we yarangije no kubasaba, yadekaraye intambara deja. Gusa nuko u Rwanda rwo ruhora rwiteguye, ruhora ruri standby.
ntabwo ari ubwa mbere bohereza ayo mabombe, bayateye za Bugeshi, bayateye hehe akaza akica abaturage 2 3, ariko noneho yibeshye akazana iyo infanterie iyo rwose abahungu bari hano icyo bayikorera nabo bazabibara basubiyeyo. Nzi neza yuko wazana 100 hagasubirayo umwe gusa. Mu gihe benshi mu batunzi imodoka bakomeje kuzazwa n'izamuka rya essence na mazutu, twabazaniye igisubizo kirambye kizatuma muryoherwa n'ubuzima. Twabazaniye imodoka z'igitonore za hybride zikoresha imbaraga z'umuriro wa bateri icagingwa n'imodoka ubwayo, igakoresha essence nkeya cyane iyifasha gucaginga iyo bateri. Akarusho nuko izi modoka ni nshya kandi zikaba zihendutse kuko leta y'u Rwanda yiyemeje kubadabagiza no kubafasha gusirimuka maze zikuriraho imisoro. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri telefone ubona kuri ekara yawe. Nibyo koko waba warabaswe no kwikinisha. Habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame cyangwa se abayibuze burundu. Igisubizo cyabonetse. Muganga gakondo agukoraho rikaka, twirukana karande z'ubwoko bwose. Akarusho aho waba uri hose mu bice by'isi tugukoraho rikaka kandi tukakugezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ikurikira 078 32 93 922.